28 by'ukwezi ko kubanza mu mwaka gw'2017 akashozi kinyasano muri rukungirika keshwaho nkuyanja y'abantu ababire bizire kwereberanaga bobwe Biishopu Magezi arukutebwa mu ntebe nka Biishopu wa gatano ahabo bureberezi bwa North Kigezi. Betu tino wabire na amanyango Biishopu ogu akaba ine myaka mico munsi ko kucyabire wa 2016 by'ukwezi kwa mukaga umwaka gw'2021 bwo mwiruma gwashwe ko bureberezi bwono bwa North Kigezi bwa nyuma yo kutunga kumanyisibwa ngo Biishopu ogu yitwa burwire bwa COVID-19 okorugobwo Agacencwire ya Uganda ekagaruzaho Biishopu wabira hereze kuhumura mu butongore Patrick tugume tusingwire kandi n'uwatwira kwatirire ntebe ya Biishopu okusiha 2018 by'ukwezi ko kubanza umwaka ogu obwe kanisa yarangirira Reverend Onesmus Asiimwe nka Biishopu wa mukaga w'ubureberezo bukuzombigere ebyo mugenzi Magezi. Reverend Onesmus Asiimwe arikuza kutooranwa nka Biishopu abira chaplain wa St Francis Chapel Makerere kandi akakoraho nka chaplain wa Bishop Henry Luke Orombi arukumukwatira enkoni. Nikuza of course we lost tukaferwa Bishop witu kandi tumazire biro tine Bishop bene twasima mukama kureba ngo twatonga Bishop omusi ito tuhura tuyino kusheberwa kwangu munonga ahabwa Bishop omusi uturi kumanya personally kandi uturi kumanya muneja kutukorera mu rugo rwarahanga murungi kabantu ba North Kigezi kwiha Bishop afa tutegereza umuherezo ndisho kuri center amaze and kuba mutorine abantu bashemererwa abo kuba bino kwesiga bamanya ngo n'umuntu arukwereza ruhanga nakunda ruhanga kandi nakora ruhanga we abantu bamutegereza ogwa kazarwa mwaka gwa 2015 mu kwezi kwa kana omuri Mparo district ya Rukiga. Biishopu ogu naija kwemekwa 2012 by'ukwezi kwa kashatu mwaka ogu kandi tugambireho n'abakakikwa katirweho kutebekanisa emikoreji aka consecration committee kandi hine batugambireho so neja kushanga abantu bamwinire ekika bamwinire umuhingo neja kushanga abantu barukunda ruhanga of course tukine itwe nyowe nkomwe aha abantu uko kwa wagambire abarukunde kanisa I look forward kureba ngo yagumizamu bentumbe kada biga cathedral yajugumizamu yakora developmental projects especially equatrine n'entunguka y'abantu kuko kumukuru muranga gwa president nagamba about household incomes nushanga churches nyingi abantu batarkwebasa nangwa no keza y'ibicero kandi umushanga n'abantu abarukusavinga mu kanisa batine bugezi burukumara konkanyo wenyine nido kwesiga ngo cyabinakora chaplain Makerere especially minyeto bija kukikora mu North Kigezi diocese hariho bamumbahereza bekanisa mu bureberezo bwa North Kigezi ababanize kore ko butashemererwa no kutooranwa kwa Biishopu Onesmus obwe barukwandika ebipapura bagumize ngutinzarwa ya rukungiri bitemye myunkuru zo bureberezo babutugambireho nabo hine babagarukiremo ndarga Kigezi igirukungiri igino Kigezi kureka za district zizire mu bwanyuma hati baitu yono kiri Kigezi North Kigezi diocese in about 70% n'abakika so ndumwakira uko munyakigezi witu cyo kubanza twatungiro tukabanza twatunga Bishop Ruhindi atakorwa North Kigezi ija yakora kandi twatungana Bishop Muhima akorwa Kingizi nawe ija yakora mwana tutongere kandi Bishop nawe naruga Kigezi kandi icyo tukaruga hari Kigezi we are North Kigezi so we are the same almost the same kukambuye nyenda ngo bamwakire n'umuhimbo bakore nawe bagurire hamwe njiri bashyyo mu bantu bamukunde ahabo batarwe kirukuma ekirku basa kurema rukundo wakunda umuntu ukamwakira je ukamuhabura ukakora nawe bakakwatanisa nawe bakamwakira kandi imanya ngo beja kumwakira tinkine hoda uteje aba bashabire Biishopu omusi akwarazo mu ntebe okutandikira ha murumo gwo kumarira cathedral y'ubureberezi eyayemerire bwa nyuma yo kufa kwa Biishopu Magezi. Biishopu Onesmus Asiimwe ayina omukazi we Florence Asiimwe kandi bina abana bashatu ahabwa TV West ndi Stewart Twino Mujuni.